Nyaguhatwa umugano mu mupuri we yaguhatirije bingana iki kugira ngo bimubwire. Make tugakuza ubusambanyi. Nyumvira nyagupfumuka. Nabona yakubwiye ngo ntuze bimubwire. Yarampatirije. Nyaguhatwa umugano mu mupuri we yaguhatirije bingana iki kugira ngo bimubwire. Besto yase kandi bitangira kurengera. Karenga umuseki gusambura ayo mannyo yawe gutura mu rutoki kwa Nyango ruhiti wanturu. Yagutura mwirimbi nk'umusaraba we ibyo ni ibintu nari kumuhera. Wowe watumye bimenya kandi ntabwo ari kwimenya. Kajya nciye mu bwana bubiri kuwa gatatu. Muri make tugakuza ubusambanyi. Gusambana n'imbuge wacyohewe. Uri ubusambanyi ni kumasambanya. Oya ni kaka wawe. Uri kumva musigaye munamenyera. Ega nababonye twese tugukunda ibona mu $. Siko bigomba kugenda serega abahungu butumaje kuba imari. Nta mubara ari aho ngaho. Uretse ubwo busabwa uri kubunza njye sinamubyara. Ubyara cyangwa ubwabo. Baba wabyara umusore mwiza nkanjye w'indoga. Mvimbwa gusa kandi bahamagaye ababyeyi nyuko yabyigana. Kimwe no kubahamagaye ababyeyi ndaye nyuko yabyigana. Kara muri toilette nje ndindaya. None utari indaya Karisa ni mwaryamanye. Abaryamana na Karisa bose ni indaya. Reba bayiko. Reba Harisene, reba ba Fabrice, bose mwararyamanye. None waragize ugatinyika ngo nduri indaya. Hari n'undi uri kwibagirwa ahubwo. Umwe se? Yego nyine ni benshi cyane nawe utikuyemo. Ako kugira ugiye kuryamana nawe bazankamira imbwa. Bazagukamira imbwa ngenzi yawe cyangwa bazakuzanira inguru yombi. Napfa kuyangana aho kugira ngo ngomeze no nk'ibyo bakuruba. Ukuri umunwa muri wese watohe urabona igihe uba wamere. Wowe akayigamo wasama. Naragenze ndabona.